Emizaano yasiniye yatandika abwo Rembo rwa Mbarara yatandikira mu zone ya Kashari aho amashomero gatandika kwayanira imyanya yo kujwekera ha rurengo rwa site. Amashomero agarumu Kashaka Girls, St Andrews Rubindi, Nombe SS, St Paul's, Tropical n'agandi nigo gahita Emizaano yo kwayanira imyanya. Kashaka Girls abine chikopo cha netball hamwe na volleyball kandi abariyo no bahayande chikopo cyo mpira gw'ibigera habwa bishiki barabaho kuzo mu semifinals zo Emizaano bwanyuma yo kusinga Emizaano yo no mu volleyball netball hamwe no mpira gw'ibigere kandi abatebekanisa bagira ngo batahe Emizaano yo ne ya ball games 1 hamwe na ball games 2 okwenda kwera kuri ndobwire zone ya Kashari twatandikaje ngo tutebekanise ekizibe kitwafuna muno kugira ngo expecting amashomero 12 kureka amashomero ashatse twabasa kwiza konkagize turi muntu tuzanaje tukashara mungu tuzane ball games 1 and 2 mbona ball games 1 tuzane first term then second term every ya athletics yongo mwaka Kashaka Girls twetebekanise kusinga chikopo cha zone tukaza district tukasinga kandi tukaza na nationals tukasinga jana mani minji twasinga Emizaano gukubanza kandi nahateka twasinga no gwa kabiri gutwagarukamo tweteka tekere munonga munite turasinga chikopo chitu tukaguma 1 ball game 2 the champions of netball na volleyball Kashari zone then football we are runners up number 2. Empakezi zihenderanye ncyakare kandi abarakora kurunjina bija korabo kujwekera zone yo mu mpaka za Mbarara city eziri kwija kubaho amuherwa kwezoko abwa TV West and Aloysius byamukama.